Nagrada Srpski krivak 2013. za novinarstvo dodeljuje se Čedi Filipoviću, jednom od najuglednijih jugoslovenskih i srpskih kamermana. Čedo Filipović je rođen u Ilidži kod Sarajeva. U televiziji Beograd je radio od 1. oktobra 1960. Njegova kamera zabeležila je mnoge važne događaje iz zemlje i sveta. Snimao je careve, kraljeve i predsjednike, konferenciju evropske bezbednosti u Helsinkiju 1975. konferenciju radničkih i političkih partija u istočnom Berlinu 1976. Izveštavao je sa zimskih olimpijskih igara u Lake Placidu 1980. i sve zemlje Eurovizije. Pratio je mediteranske igre u Splitu 1979. i olimpijske u Sarajevu 1984. Radio je za mnoge svetske televizije, RAI, ZDF, ORF, BBC, Sky, CNN. Za 4 decenije neprekidnog rada u RTS-u Čedo Filipović je sarađivao sa najpoznatijim srpskim rediteljima: Radivojem Lolom Đukićem, Savom Mrmkom, Mirom Trajlović, Slavoljubom Stefanovićem Ravasijem, Vladom Petrovićem, Sojom Jovanović, Zdravkom Šotrom. Snimao je proslavljene svetske umetnike: Ginu Lollobrigidu, Karla Maldena, Sofiju Loren, Sidnija Poatija, Šarla Aznavura i naše najcenjenije slikare Vladu Veličkovića, Ljubu Popovića, Batu Mihajlovića.